سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما مگا بازار. امروز 29 اوگوست 2020 سال ما قرار داریم مال بازار قرلک شنبه بازار. امروز برای شما نوع خوراکواری را نوار کرده با بهره شما پیشکش میکنیم. ویدیو معقول باشه یک لایک مانید، در کانال مهمان باشه ابونه شوید. مرحمت، ما و شما یک چویه رفتیم. Mega Bozor. Lütfen Azor. Çipul bir ayting olsun narxini. Çand so'm? 55 so'm qo'y go'shti. Ana 50 guspan, 55 go'shti go. Go'shti barracha. Barracha. Mana shuni qo'ying. Qala ne çipul dumma? Dumma 55 so'm. 55 so'm dumba bu da. Qo'ying shuni. Go'shti barracha. Yana qaysini qo'y? Bo'ladi shu. Yo'q, ko'p bo'ldi siz. 120. 120 so'm, 120. Yana kartoshka, sırx, sesamon. Piyozchi? Yana piyoz yaksın biraz. Sabzi. Sabzi 2 so'm. 3 so'm kartoshka, 1 so'm piyoz. Ana 50 so'm bu da. Ketmancha. Sipanç, 55, yaksadı 50 so'm. Yani 70 so'm. Ezanga. Bu ne çıkın abi? Şilipan so'm. Bu çan kılıç. Şilipan so'm ina. İno 25. İno 20 so'moni bu da. Dostu 40 so'm. Sipan so'm. 50 so'm. Ne çıkın ketmanlar? 80, yaksadı 20 so'm. Şilipan, 65. Bular kim bular? Meksud. 40 so'm, 30 so'm, 20 so'm. Yaxshi, hozir o'zgarish bor. Yani komplekt 20 so'm bu da. Kapkir ne çıkın? Kapkir 25. 25 so'm kapkir. Yana karam kiloş 2 so'm 50 dirham. 2 so'm 50 dirham kilosi. Ha, mana bolgarskiy surx 4 so'm. Qizil bolgar 4 so'mdan. Bu kadolar necha ekan tog'a? 2 so'm. Mana 2 so'm kiloş. 2 so'mdan kadoni kilosi. Chesnokchi? Chesnok 19 beraman. Chesnok 19 so'm. 19 so'm kilosi. Magazinga olasiz, siz. 3 so'm, 3,5 so'm beraman. Ana karam kiloş 3 so'm. 80 metre. 280 metre. Magazin baba. Ana bolgarskiy 3 so'm bu da, 5 so'm. 5 so'moni. Angursiyo 4 so'm. Qora uzun 4 so'm kilosi. Ana gigantskiy bodring bu da 50 dirhami. Yani ya taşa kilo. Gigantskiy. Kiloş 50 dirham bu da. 50 gramdan katta bodring. Mana do'stlar ijada ay 5 salmeshida to 10 so'm. Ya'ni kalonosha 10 megan, maydosha 5. Na tarbuza ay 5 to 10 so'm bu da. Mana do'stlar ijada xarbuza 12, 13, 14 so'm bu da. 7 so'm 8 so'm emasda. Mana ay 7 to 14 so'm bu da. Pestamun darajat bo'lsin aka. O'ng dotib tashib beramiz aka. 1 to 5 so'm bu da. Ama berma taruz aka. Amaran şey oturan şu var koyup geleve. Mana 5 so'm girifta. 5 so'moni girifta. Mana ijada xarbuza ay 3 so'm sarmeshida to 7 so'm. Bu tarvuzlarchi? Tarvuzlar 4, 5, 6 bu ham shunday aka. Tagida katta. 4, 5, 6 so'm tarvuz oladi. Bular qanday mazasi?
Lalim aka. Ama biz sonra tarbuzu kalon. Biz samonu budas. Meşhurdagish 18 samon budas. 18 samonu mega. Bular ham shunday ya. Tarbuzoy kalon. 18 samoni. Bu maydalar nechidan? Nechi pul? Ana maydosh 3 ta daqsum, 4 ta daqsum buda. Ana barodaron aziz jada xarbuzay bo'rikalla ayda top 15 so'm buda. Bular nechi bilan qovunlar? Nechigacha undan? Ondan 20 gacha. Ana ayda top 20 so'm buda. 10 so'mdan 20 so'mgacha, 10 so'mdan 15 so'mgacha. Kichkina tarbuzchalar nechi pul? 5 so'm. 5 ta daqsum du samoni. Ana du so'mi 50 dirham sabzi, 4 kilo daqsum. Piyozchi? Variant. Yaksimi 50 dirham piyoz. Bu çö karşıka? Ölçümde 3 kilo. Sesimi 30 dirhamı. Daqsumda 8 kilo budas. 3 somon 30 dirham kartushka, 2,5 sabzi, 1,5 piyoz. Ana angur kilosh 5 somoni budas. Angur 5 som. Husayn uzum kilosi 5 somondan. Dusumi 50 dirham pomidor. 2,5 som kilosi. Ana chesnok 22 som, inash 23 som budas. Bu açıkçı? Açık. Açıq 15 ta. 15 ta 1 som. Kilosi nechi pul? Kilosh 5 som, 15 dona 1 som budas. Ana dayıca ayak som sarmashuda tot 10 som. Maydosha yaksimiga qalonlasha 10 som. Irmiga çöz var. Aksiya buldu. Na xarbuzlar 10 somoni. Amash yaqna 10 somoni budas. Erozi. Çok var ondan. Erozi. Koy birinci çekildi. Naja, aydu som sarmashuda to 5 som. Du somoni 50 dirham. Pomidor. Çor kilo kazan. Ana 3 somoniga 4 kiloni daqsum eshidas. 4 kilo daqsum. Evet angur ba angur arzon şu. Ana xarbuzay kukcha. Daqsum sarmashuda to 15 som. Ana xarbuzay bo'rikalla 15 somon budas. Ha? 15 somoni budas. Ana tarbuz, maydash 5 ta daqsum. Ana ino ay xaf sarmashudas to 10 som. Ana vay be. 5 ta acırat var. Ha ana mi. Ana xarbuza dayıca ayda sarmashuda to 15 som. Ana tarbuzu siyo ayda to 20 som budas.
Tarbuzu все, ayda tobi samana. You know, girl.